muzoke kwareka kuri commentate Kessi cyo turavyemera urukundo rwawe nanje gusa basiga vyibushe cyangwa usinda Auguste ntuzi ndakura basi navyemeshe nabihe twabahane muri twabahane uzombwira ate nibwirira urumva rero jani nico ku no umuhungu muzima wowe utuma umukobwa nkana amubasha mimi ndakwiyamye mimi mpa mahoro no nanagutume ko gukwega amakosa kabiri wenda gutume kuguri nane gute ahubwo yewe muri amanyamanya gute woje uza mu gikano cici kamata kipindi chenu mfanye twakoze dukeya nditaye bye byiza sio fresh Milly yagusopa nuve ngo njana gusopya reka merci beaucoup bakunzi ba STV kiganiro nticari ciwanje je nivye bye bye twaraheba hene twapfuye ubugugu bwiwe yarakundo Auguste ngo bono mu diaspora nta ndamuzi sindanamubona deje abandi usokana na wetu abandi usokana na Abasi abandi na Sami muri abo bane bose wemerande STV every story matters. Byiza sio fresh Milly yagusopa nuve ngo njana gusopya reka merci beaucoup bakunzi ba STV kiganiro nticari ciwanje je nivye bye bye so hello guys bakunzi ba STV nizere ko mumeze bon meze neza kandi cyane ndi mugufi niyo nano noshikira ndabaramukije mwese ndabiye ko ndakunda kandi cyane kandi gose so Kessi vipi sasa fresh sana mimi wangu none wewe uberewe ndagutuma ko tukora igano nandi oya sha mimi nukuri andi ndamusanze ngaje tubaranira amajambo hana no gutera amajambo bisigwa gutuma ko mutumwe gukane nubwo kuna meze nguyu wantu ngo nuyo cameraman uyu sawa abantu bari bake none makuri misre shania na meza uraberewe bro utariberewe vraiment umependeza kweli thank you so much bana thank you vuga merci tena natumengere tanzi na waberewe be urazi kwanda gukunda ho yabyina gwamagari naho ndani urusaku rwa kawe mana narako mama mtundaga nica for sure kandi cyakara ko mugira mariage simwe byo nawe tumuma mukuburana gusa andashaka ko mugira mariage hobye mugenda muyerera mugira iki no mariage aragukunda pana gutwenganyishura uri serious apana bisanzwe rero niko namba nikoti nzoba ndi pare nako mareni andi turabagenzi apana murabagenzi shaka mukunda ashaka mukundane akatabimbwi erega ndafise amasoni navyo ariko ufise amasoni ewe andi ndamasoni ushobora ufise amasoni sawa nimba nyene wemeye ngira je ndabutwariye nyene nyinshi meze fresh eka nawe niyumva bikeneye aza kunyisangira ngaha nabikene no umutwara kwitwa no nawe hande none none kubekina ni Paulo ari mwa Yesu shasha abafana namwe mumvira umuhungu turi ngaha turi kumwe turavanye ntavyambwivyo usanga mwambwa ko ari singo ivyo yemvyo nabi ari singo nani wumva ari singo cyabisobanura kugira ibaraguze ko ari singo baze ko byavuye ku kino staki cyangwa cyo kumwe nawe tubazi wetu ni wowe tuzo gutwara nabyo bwanwa vrega ndi afite bwanwa bwishi deja arabandi mwiza kandi muraberanye bese tukumuteretera ndubutumwa nakumutumwa kandi ntakubitwa uzombwira ate nibwirira urumva rero jani nico ku no umuhungu muzima wowe utuma umukobwa nkana amubasha ku muhungu gipande apana muzima ushaka gipande ushaka umuhungu muzima hama inkuru yawe nawe tuyahereye hehe mwacakundanye murabana murabimeze gute nambwiye andi wamvanze sha ahubwo andi ikiganiro za kukibona ndazo gushe kwa kibonye kumbe umwana nye agatima yo pole aragukunda pole tekera osha roho baba osha roho aragukunda ntacu wavyumvise biriko biraza mukanya bavuga ati nukuri naramupfiriye je njyamukumwa kanguka biraza mu nkumi zidasanzwe urumva wetu nyine byarangiye nabi twaraheba mwapfuye iki none hene twapfuye ubugugu bwiwe yarakundo nyene mwari mukunda mwapfuye ubugugu bwiwe ubona ko wowe wasize wewe byose bitunganije be wadusize tukenda kubapfuma cyane tujya kuraba ibyakora ibiki yabandanyije ubugugu bwose ndamuheba rero jewe urabona uri single rero I'm single why uri single
kubera ndi single niko takazi ukora gashahu izo fresher uri single wabikuye kwande ndakora umusumare rumva arasopa n'umusopayi ndakora nibiki ukora iki je ndaheba gukwe umunyeshuri nawe nyene nkikaso yaranago Kessi rero si blague sha andi vraiment mimi ndakwiyamye mimi mpa amahoro no nanagutume ko gukwega makosa kabiri wenda gutume kuri nane gute ahubwo yewe muri amanyamanyanga gute woje uza mu gikano ciwe ndambaye au fait bon ana turi midizo mazigere je vraiment mu gatondo yanyeretse ifoto yawe ambwira umudemu wana Kessi je ndi single kwa wazi kwigeze kugereka kuri state kwari single sinanzi ko bya sera ndabona uri single bya vrai ngo apana bisanzwe rero mushaka kumba abantu benshi mu mutwe babarira je andi Javra gukunda yambwiye ati je n'ukuri anemeye basi ho cyo dutegura mariage ku 2025 ndiba shaka ndakubwire jewe andi basi ivyo abafana bazoshaka nivyo tuzokora abafana bavye ko dukundana nanje dukunda aho mbora abafana ni bari mu mutima wawe akaranga karamu oya je andi no abafana bavye ati andi kwa abafana baranzi ndakeka abafana niwe mati andi bakundane na Kessi vraiment turadukundanye nande ni bavye batavyeme no nene bon bo kugira bavyemere bo vyemera by example we gusa umva we cyo ko sinco gukora bisigura ko Kessi amukunda kuko utamukunda none byo nsura amukunda oya basi je andi kwa nkunda waje umuntu agukunda n'ivy'agaciro umuntu akukunda uramwubaha nawe yani abafana muri commentaire bazogana ati Kessi yo couple nande turayemera ni bayemera ndadukunda bisigumba bisigase bagatima basiga hari hari byo kubera nange ndabikoze kwa mbweka nkunda c'est tout amo wakubwiye siko gukunda par exemple hoza n'umutamati basi andi ndamuzi cyane ndamuzi aho katene kaje gute uramuzi cyane ko twakonye ibintu byinshi ibiki ibigani sawa nanzi ngo ibindi bintu gusa nyine urabene ubu mu kazana wa STV bya biryoshe kandi cyane Kessi hari amajambo yagiye aravugwa ko uba ugira usohokana na ntuzenya na Auguste ngo bon mu diaspora nta ndamuzi sindanamubona deje abandi usohokana na wetu abandi usohokana na Abasi abandi na Sami muri abo bane bose wemera nde mugamu kuri state ya Kessi akunda gupostinga Sami andazo gukubita kuko Kessi agomba buwa Sami wa andi oya Sami no none bamwihaka bihakana turara yakurukaza kuraka kagiye mu bitaro no muzi bihakana uvuga none wonye ko basi nkabonye kandi twakoye na Maro Sami mu best uvuze mu best bisigura gute umugenzi donc ari umugenzi na meilleur ami wawe na best friend wawe hariho ibintu byinshi cyane basi urukundo rwa Sami kubugenzi we kwose wisemo kuvuga Sami none ko mbajije urukundo rwawe nta rw'abagenzi andi aho kwabuze ngo muraziranye cyane urukundo rwawe nta rukundo sinavuze urukundo navuze ko tuzi naye umva rwandura mwana ndabwanye ngiringe dufike aha sawa kutavuze Auguste nawe wambaje Sami ariko tugeze gushaka kuri state Kessi bariko baramuterura nyimba bariko baramusoma numbaze ngo bana ngo n'umusigi wanje Miss Kessi yamarika aginyama na Auguste hamakasha avuga ngo Sami ni best friend wawe bari muri shooting ya film uri si film ya ko zinyama tutadabona iyo wabonye ifoto turi kumwe ku mazi kwanza dufite twaye Sami ku mazi cyangwa twari ya basi twari kumwe ku mazi yari film tugiye gukora kimwe ku kindi kubandanyiriza isene zo ku mazi urukundo no achuta Auguste ni boss wangu lakini kinu musange na gusuraza haba dada boss woro no bwa kwe arahazi ntacu no kwa nanda zo kwereka iwabo ntacu aba mu buhinyuza mukazana wa STV ega muze muberanye we bazi ku couple no musanga bise kayobe undi irabusanga byoshe meje murakundana umwe ira none mwijoro bose kanarega bogenda ukutu kakabimaka uri nyoshambi mukubwa Yes ni nyoshambi zahe ko ziri muri bibiri wewe mufunzo gutegana nenda iji mikrofone yanje mufunzo iza
Nigga nubwira iki? Akagabo Yo! Nafana barabizi jewe sinda numubebe yo mana. Mom single girl yo mana come on. Asha. Kesi twitegera urukundo rwanyu ubona nandi. kandi wakomeje Sibuko nuna naguhamagara iki? nikumbwira urukundo rwanjye witeguriye gute hamwe afana ngo vyemera juste byogenda gute juste ku kazi wanyu iki kuvuze ngo Sami ni best friend wawe ubuzo zura postinga andi Sami abe kuri kuvuga cyane bitugana nose mvugo murambona kuri stati ba Augusta gutera imba baguma gutware he turagira filme bimitwe go dutahu ego ndabizi ko yakunya film umva ko hamwe no zanga muterura Sami ko tubwo ko ari kunya film nabonye ibigano mbe mwakoranye ngo umusheri wawe nawe nde aho baru ayo yo baru bose gusa bon Kessi reka ndagushimire kona kwanza wamaka kanya gusa twitege vuba ibintu byanywe nandi no kuri barahiriye bakoho uzokomera gukunda nandi kandi afite umwana bakunze nje ndabizi ko mufise urabizi ko mufise kandi nje mukunde ndakunda umuntu afite umwana abafite ubwenge bisigura ko rero bagendera ibigugu abasi bana kutukana nguri kigugu abashitse kwemera Sami amwemeze benandi ko bari double base umuntu afite umwana yabari afite indi mind abakunzi bakunzi wa Steve ni umuntu kwandika muri comment ati couple yandi na situation ikenje mutamura sako ko ni gano tuje nandi dukunda Kessi rero kusho ifite kunakunda amuhevye mu bitaro indani faster yakunze umuntu akameba abana mu bitaro yo mpamvu ndavya ubudiba mwesha so haje ubuhaze uje tukaja muri restaurant kugira bwa bigwe n'ibiharage njye na finaisha ndugu tusura kuryama ndagushimiye rero mademoiselle nubwo wandekoneye kwanza oya yere bitabikeneye tiga urukundo rwanyu nani jewe nawe bakunzi wa mukazovyemera je tayari muzoke kwandika kuri comment ati Kessi cyo turavyemera urukundo rwawe nandi gusa basiga vyibushe cyangwa usinda Auguste ntuzi ndakura basi navyemeshe nabihe twabahane muri twabahane gendi wanyu rero bye bye tusaba kunzi ba TV merci beaucoup imani bayezagiye cyane STV, every story matters.